mvugo Imana ihire ibikorwa by'uyu. Insanganyamatsiko Yesaya 53 umurongo wa 4 kugeza ku wa 8. Ndavuga ndati ingabire wacu wuje ingabire rurema tanga akaba n'ingabire y'Abanyarwanda. Ndavuga kandi n'ibimuranga ntawe yangagiye urukundo akunda bose atavangura akabibobo. Ntawe uzahiga uyu mubyeyi Imana ihire ibikorwa by'uyu. Vuga utagamije kuzavumba intango wenge bitubu tuzakomeretswa n'ukuri kwawe. Avuga nerekeza ku mwarabutika agenda waburaniye avuga amaberwe abe nyiri inkota yifata akarumya yenga ibiruta na sakaravu. Imana ihire ibikorwa by'uyu. 16 mu kubanza umwaka 2010 araza ageze ku rwibutso rwo mu Rwanda. Uwo mubyeyi yavuze ijambo avuga uko abyumva, asaba kubyumva kimwe mu moko. Yavuze kwibuka ubw'Abatutsi ko ari ingenzi, avuga ko yishwe Abahutu benshi nabo kubibuka byagombye. Uwakoze ibyaha uwo ari we wese ataganishwa y'ubutabera. Imana ihire ibikorwa by'uyu. Uyu mubyeyi mvuga uyu munsi yavutse yafashe iya mbere azi mahanga afite umurongo wa politiki inatomoye. Ati sintinya no mu matora inkunga yanjye hora indi hafi. Abagambanyi bamuba hafi bamuhitiramo kujya gufungwa. Ni koko bahise bamufunga, bo bahanganye barahirwa. Hari ukwakira 14 umwaka 2010 we. Imana ihire ibikorwa by'uyu. Reka tumwibuke mu buhunzi uko yitoje. 9 mu Buholandi ishami ryo mu ishyaka RDR. Niba ari umuyobozi waryo umwaka 2 yayobora ryose. Icyo gihe cyose aca mu matora demokarasi mubamo wese asa n'uwa yose mu y'ababyeyi. Imana ihire ibikorwa by'uyu. Ingabire Umuhoza ntiyaruhutse ikibazo cyose cyo mu matwara. Inkuru zari yo gukiza u Rwanda igitugu cyatsikamiye benshi. Yakunze kuba anaganira agamije amahoro mu Banyarwanda. Amashyaka menshi ya politiki akorera hanze no mu miryango imwe yigenga n'idakorera iyo muri leta mu myaka inyuranye yarayihuje. Imana ihire ibikorwa by'uyu. Mu kwitwa impunzi hasabwa byinshi. Abagore abana basabwa ibyemezo by'ubuhunzi abafasha koroherezwa rwose ari nako atekereza ku Rwanda. Mu mitegekere itameze neza afata n'ingamba zo kuyirwanya. Ahitamo kwifatanya n'abandi bubaha amahame ya demokarasi. Amahame yibukije ahangaha ntabwo ari akarima k'u Rwanda. Yashyizweho umukono n'iby'ibumbye harya Geneve muri 45. Tuba tugendeye ku mategeko. Imana ihire ibikorwa by'uyu. Uwo mubyeyi wagize abandi mu kwitanga yavutse ukwakira 5 umwaka 68 akaba umuyobozi wa politiki irwanya ibyazigirije abandi. Ishyaka ni FDI inkingi ririmo abantu b'ingeri zose. Akaba inzobere mu bucuruzi mu by'ubukungu harahebuje. Bashoramari mu mube hafi ingabire yize mu Buholandi. Iyi nzobere mu by'ubukungu n'ubucuruzi ntawe yakoze isoni n'umwe. Imana ihire ibikorwa by'uyu. Ese ayo mahanga duhangara tukayajoga niba ko yabonye ingabire Umuhoza yaba akwiye ikiremwa muntu agiye agaciro maze akakihebera mu kaga. Amuha igikombe cya sakarabu cyo kumushima. Nelson Mandela n'amarara bo mu mahanga bo bagereranijwe n'iyi ntwari mu kwitanga baguha isura. Twe dusobanukirwa inyenyeri iyo zigitwara ivuga uwatsinze kuko ibyo twibaza azabyumva akanabishakira umuti nyawo. Imana ihire ibikorwa by'uyu. Iyi nzobere mu bucuruzi buhambaye yakoze mu bigo by'ubucuruzi yo mu mahanga. Ibyo bigo ayobora amashami yabyo akorera Afurika no mu Burayi na Aziya kandi nta kizinga. Mu mwaka wa 2009 nk'umunyarwanda nibwo yayoboye yishyize hamwe ashinzwe gufasha impunzi zacu n'izazindi zari hanze. Nyinshi zageze aha mu byazo mu cy'amavuko. Imana ihire ibikorwa by'uyu. Aho nahereye mbura ibanda amagwa kunuka nsaba Imana. Aya magingo mbonye nsubijwe. Mbonye impano yo kwisonga hari nsanzwe ntarasongwa. Imana ihire ibikorwa by'uyu. Araje Ingabire Umuhoza wacu akaba umuhanga ukiza ibibyimba. Asanzwe abikira impeta nyinshi. Nanjye nzamuha inka yayo ahorana impundu afite ibimumbya.
ibyo yifuza arakabironka, Imana ihira ibikorwa byose. Ariko amahoro agurirwa hehe? Abayagurisha basaba ngahe mu madolari? Abanyamashuri mubare neza, ababishinzwe mu nyegere, nanjye ntanga inkunga yanjye, ngeraho nibodeka nduhuke, nta baringa yo kwikangwa, ntawe unkanga mvuga icyo ashaka, ntawe ukinyumviriza iwanjye ngo bamvumbure n'ibyaha, Imana ihira ibikorwa byose. Aboneke nkunga icyo nifuza njye icyo ashaka, amahoro abonetse nkajya aho nshaka ntawe umpiga, amahoro yeze tubyina amahoro iyo ku ivuko, amata n'amavuta bihora iwacu twizihiranye, amukiye ngo dutwererana nta rwango, aho turwaje tunatabarane tubishaka, Imana ihira ibikorwa byose. Amahoro iyo abuze havugwa byinshi, ab'abahanga bakayahiga bayaharanira, hariho abashimira Abafaransa bayigisha bavuga ko ushaka amahoro arambye ari ugushakira ku rugamba rw'amasasu, ngo si ugusarikana muri menshi. Ingabire yaje abivuga neza ati banza unyumve nanjye nkumve, unyomore nkomoro birakwiye, iki ni cyo cyerekezo yatanze, Imana ihira ibikorwa byose. Ngarutse kandi mu kwitanga, ingabire ni igiti kidacanwa, shishikariye kuvuga uko ari sinahwema, amahina ngingo njye n'uyu munsi, ingabire wacu agarirwa tuza natekane, atereka acundira Abanyarwanda, indira karameze jujube zibura ijambo, umutega imbehe atabiza kuya, n'abategereza gutema yoze batahinze. Tugere ikirenge mu cy'intwari ingabire wacu, Imana ihira ibikorwa byose. Hari ibyo twibaza ubu mu Rwanda, ayo mategeko n'inkuta zayo niba byubatse ku musenyi, abanyamategeko n'abitanga ntibakivuka. Hamya ko utinya ariwe utaramba, kandi impinduka ntirozwa, demokarasi bisaba ibitambo, kumena amaraso si byo by'ingenzi, ingabire harura inzira y'amahoro, Imana ihira ibikorwa byose. Iyi ndashyikirwa ngabire ndata, yasize abana asiga urushako mu Buholande, asiga umushahara wari ushyushye, aje gusesenga imbogo y'ishyamba, maze muhimbira ibyo yashinzwe ibirebera. Mu butabera abakubera ashimishwa nyir'ububasha, ngabire yemera kuba imfungwa ari nta cyaha, maze ikigamijwe kibona bacyo hagenwa intsinzi, ingabire yiteze iby'inkiko z'ubushishozi, Imana ihira ibikorwa byose. Ingamba tuzaniye mu Rwanda, ubwo bwiyunge bwo mu magambo, hakabura umwere uturuka ibukuru, azaduhuza dusabane na buri wese. Ayo matungo asubizwe urwuri, inda y'urwango ayite mu rwobo, aja turinda runyunyuza ubwo ntahage, akarimi keza gahisha urwango azakarwanya, impeshyi azaziha ibyo bishanga tubivuyange, azadusubiza n'ubwigenge ubwo ari bwo bwose, Imana ihira ibikorwa byose. Ingamba z'iki cyomoro ziracyaza, ironda koko n'izo nzika azabisenya bisiribange, bya bikomere maze abikande nta muvundo, umuhoza cyomoro cy'abarembye, yanga intambara z'amasasu agira uko agenda, amahoro azaduhazira irondo, ingabo zizajya mu bigo byazo, polisi ijyanwa aho yatabajwe, n'abacuruza ku giti cyabo bajya imahanga uko babishaka, maze abarangura ibyo bashaka bashishe bumva. Umwana azigira kwisumbura mu mirire, Imana ihira ibikorwa byose. Azadushyiriraho minisiteri zikora neza, ubushomeri buzacika imirimo ihangwe, ababigisha babona ishimwe rishimisha, agira ibyo yihindura muri jenda zitekanye, azavugurura n'ubutabera bakizikwiye, nitumukunda urwo yadukunze tumube hafi, umucamanza avuga uko abyumva, ubwo n'amateka agakora ibyayo. Ibyo kuba afunzwe si byo mperuka, ufunga umuntu kuri kugenda, Imana ihira ibikorwa byose. Ese urwo rukiko Loni yashinze
rwaducanze umunyamategeko mu baminuza ntiyashishoza aho mu busumbane bw'inkiko asaba n'izindi hapimwa agahinda kari mu moko y'abanyarwanda tugakumira izo jenoside izo arizo zose z'ejo haza bityo ntihakana n'ibyo pfobya no kwikangana buri munsi buri ntaho dusabane twese ntibyakunda umunyamahanga ahaha atahe tumenye ibyacu imana ihire ibikorwa byuye urwa mbere rwa petero igice cya kabiri umurongo wa 4 kugeza ku wa 10 nijye muhanzi uzira guhandwa nitwa icyaka cyo mu bahanzi inzira y'amahoro ndayikubura ukunda amahoro ataha iwanjye nkagira icyuhagiro cy'ababisha fasha tugende tubiba amahoro imana ihire ibikorwa by'uwo